Akasban Imphal Wahengbam Washington na pau pajari ahanbada maruiba pau Bhagavan Jagannath ki kang singbagi thoram jatra jatra ngasi loislagani Kendra Port Sports amasung Waterways Mantri Sarbanan Sonawalna Nagalanda ising ilambi hena fagal hanaba thorang kaya marum laukthokre New Delhi da sagol chanumita pangthokadaba Narco Coordination Center gi tariat suba awangba thakimi phamda kendra gi Griha Mantri Amit Shah na sabapati oigani amasung America ge hana ki Rashtrapati Donald Trump haunobi matungina laibak adugi Rashtrapati gi mikhalda Republican Party gi mirep oina bakhan khre Bhagavan Jagannath ki kang singbagi thoram ratha yatra ngasi loisilagani kumsi chahi gi oinadi raija sigi hojik oiba phibam masigi yengduna ratha yatra gi thoram sing mahausagum paksana pangthok nadre adumainamak Imphal gi Palace Compound laiba Sri Sri Govindaji Mandir dadi kang singbagi thoram hojik ngahaki matungda pangthokani Sri Sri Govindaji kang singbagi thoram gi yenglaga kang singpham lambi paring amasung masigi akoibada kan bangaksal thorang lokhali Kendra gi Port Shipping amasung Waterways Mantri Sarbanan Sonawalna Nagalanda ising lambi hena pagal hanaba thorang kaya marum lauthokre Nagaland gi Sumuke Dimada ngarang pangthokpa stakeholders singi mifamda wangang laduna mantri na hai hiju junki turialbu passenger amasung cargo puna bai sing lambi oina sengwat lagani amaromda Nagaland gi Upamukhyamantri Y Paton na hairi Awang nung poglam da machi tongan belam singda lalolitik tawbagi khudong chaba lairaba mafam amani mahang na hai lamda masigi sel thungi phibam phagal hanaba mandi lalolitik ya anoba mayo lamayat naba Nagaland gi Doyang Turelbu waterway oina sizinana bachu honagadabani New Delhi da sagol salumita pangthokadaba Narco Coordination Center gi tariat suba wangba thaki mifamda Kendra gi Griha Mantri Amit Shah na sabapati oigani Sri Shahana National Narcotics Helpline Manas amasung Narcotics Control Bureau gi Zonal Office amasung Srinagar hangdokani mifam aduda Bharata drug lalonba amasung drug puaran bamong de sizinaba thingnaba honabada maruoiba thodang lawriba kendra amasung Rajya Sarkar gi agency sing amana amubu mateng pinanaba amasung drug lalonbagi thabak thingnaba paikhatpa yaba thorang singi matangda khanaraba yai Zero lamada Griha Mantraloina hai ing kumja lisingani niputariat pawada Bharatpu drug free laibak amohena bagi pandamda narco agencies singi marakta hiana mari phagal hanaba institutional structure mapangal kankhat hanaba amasung miyam buningthina bhapta hanaba thorang kayasu paikhalaba yai Jammu Kashmir gi Doda Zilla da ngarang numidang terrorist singa khut thongnabada army officer amayauna security gi personnel manga sokle Security gi miyoi sing aduna desa umangi gari goteda thi humbagi thabak chathabada khutthongna bagi thogdok adu thokkibani Kendra gi mantri Dr Jitendra Singh na terrorist singi thawang aduda asok apan nanglaba lanmi gi personnel sing adu gi mapamda awaba phungdokre social media da thagat pawarol da Dr Jitendra na hai mahaki lok sabha kendra da thokkiba thogdokta security personnel sing asok apan nangkhiba duda mahangna thamoi sokna nungai ta bapoi mahangna hai Yaknaba singbu mayuk nanaba aikoi punna amatoina lepkadabani amasung Kashmir tampakta santi amasung ing tapa phibam leihanabagi damak miyamgi mateng tangai fade Naksel Mantri Rajnath Singh nasu Jammu Kashmir gi thogdok kamari leinana Bharat Lanmi gi makok General Upendra Dwivedi gi unaduna mafam adugi phibam gi matang da kupna khanakre Bihar gi Patna jila dangasi ayuk anganbada lambi gi khudong thiba thogdok amada miyoi taruk sire atai taret na sokle police ki pauna hai thogdok adu Patna Bakhtiarpur 4-lane highway da chakamari panba gari amana khamduna leiba truck amada thomjinbadagi thokkibani asok pasing adu laikanana bagi damak Patna Medical College Hospital da pukatki chakamari panba gari adu da tonglakhiba laikhidraba miyoi sing adu Nawada dagi bar tamna lakhibani tabi ba pawasi Akasbani Imphal dagini America gi hanagi Rashtrapati Donald Trump laibak adugi Rashtrapati gi mikhalda Republican Party gi mirep oihanaba haunabi matungina khankhre ngarang numidang Naulwakida Republican National Committee delegate ki
भोट लौनबदा मेजोरिटी फंगदुना महाकु रिपब्लिकन पार्टी की मिरेप ओइनब खनखिबनी लिसिंग अनि तरा तरुकी राष्ट्रपति की मिखलदा माई पाखिबा अमदी लिसिंग अनि कुल की मिखलदना जो बाइडेन की खुत्ता माइथिखिबा दुकी तुंगदा हंदकी असिना श्री ट्रम्प की अहुमलक सुबोइना राष्ट्रपति की मिरेप ओइगेदौरिबनी अमेरिका की राष्ट्रपति की मिखल अच्छी सही असगी नवंबर थादा पांगथोकनी श्री ट्रम्पना कोहियो सीनेटर जे.टी. भांसबू उपराष्ट्रपति की मिरेप ओइनब खनख्रे सही 38 सुरबा भांस असि लानमी अमा ओइना हाइथोइ सिंथोइरबा मिसक अमनी केंद्र की सिविल एविएशन मंत्री किंजारापू राम मोहन नायडूना हाइरी मियामदा एरोप्लेन भाड़ा अताबा ममलदा अमदी लाइन फंगनबा होनबा हाइबसी सरकार की मांगजिल थाबा थबकनी मांगना हाई लैबाक असिगी मनुंग हुंजिलबा मफमसिंग फावबा नोंथक लंबीना फावना हनबा सरकारना कन्न होनरी न्यू दिल्लीदा अनीसुबा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लिसिंग अनि कुनमरी की कर्टेन राइजर थौरमदा वांगांगबदा श्री नायडूना लैबाक असिदा सिविल एविएशन की इंफ्रास्ट्रक्चर फगत हनबा सरकारना अकनबा थबक पाइखली हाइना फोंदोखी सरकारना पाइखलिबसिंग अदु पल्लदुना महागना कार्बन फुटप्रिंट हंथहन्नबा अकोइबगी फिबमदा सोखहंदबा टेक्नोलॉजी सिंग सिजिन्ननबा अमदी एविएशन सेक्टर बु अनौबु मायोन अमदा पोरकनबा ग्रीन टेक्नोलॉजी सिंग दा सेल थादनबा सुहाइरी अनीसुबा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस असी न्यू दिल्लीदा सही असिगे सेप्टेम्बर 13 अमसुंग 12 पांगथोकदबनी मिफम अदुदा मरु ओइबा एविएशन की ऑर्गेनाइजेशन सिंग एविएशन की लमदा हाइथोइ सिंथोइरबा सिंग अमदी अतै मरी लेनबा मियोइ सिंगना लम असिदा हेना चाखवलहन्नबगी मतंगदा खनगनी नीट यूजी की क्वेश्चन लीक ओइखि हाइबा वाफमग मरी लेनना राजस्थान हाई कोर्ट पंदुना लेरिबो वाकत सिंगी बिचार सुप्रीम कोर्ट ओइना चथनबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना नौना वाकलखिबा दुगी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट ना नोटिस थोकरे चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड जस्टिस J.B. पाटदीवाला अमसुंग जस्टिस मनोज मिश्रा याव बेंच अमना नोटिस अदु थोखिबनी अदुमैनमक बेंच अदुना राजस्थान हाई कोर्ट पंदुना लेरिबा प्रोसीडिंग सिंग स्टे तौनबा फॉर्मल ओइबा हुकुम अमदि थोउ याखिदे भारतना मपालमदा पोचै अमदि सर्विस थादोकपगी चांग जुन थादा चादम 5.3 हेनगतुना $1 बिलियन 65.3 यौबा ngamखि कमर्स अमसुंग इंडस्ट्री मंत्रालय की चेरोल अमगी मतुंगिना सही असिगी अप्रैल दगी जुन था फावबदा मपाल लमदा पोचै थादोकपगी चांग 4.9 हेनगतुना $1 बिलियन 2.3 यौखि सही असिगी जुन थादा मपाल लेबाकता थादोखिबा पोलमसिंगी मनुंगदा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रग अमसुंग फार्मास्यूटिकल कॉफी अमसुंग ऑर्गेनिक अमदी इन ऑर्गेनिक हिदाक लांगथकसिंग याउरी हौखिबा नुमित निनी असिदा खा थंब गुजराता अकनबा नोंग चुख्रे ngasichu राज्य अदुगी जिला निपानदा अकनबा नोंग चुरबा याई हाइरी IMD ना हाई कोनकान गोवा मयाई थंबा महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक की समुद्र खोंपान अमदी खा थंबा सरुकसिंग सौराष्ट्र अमसुंग पुंछता ngasi अकनबा नोंग चुगनी हाइरिबा मफमसिंग असिदा रेड अलर्ट लाउथोख्रे केरला दसु ऑरेंज अलर्ट लाउथोख्रे अमरोमदा नोंपोक थंबा अफगानिस्तान की नगरहर प्रोविंस ता इसिंग इचाउना मरम ओइदुना मियोइ 35 लेखिद्रे अमसुंग मियोइ 250 रोमना अशोक अपन नंख्रे अशोक पगमी की मसिंग हेनगलखिबा यारी केंद्र की मपाल थोर मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की नुमित निनी की मॉरिशस खोंगचत ngasiदगी हौरगनी माकी खोंगचत मनुंगदा मंत्रीना लैबाक अदुगी प्रधानमंत्री प्रवीण जगनौत का उंडगनी अमसुंग लैबाक अनि की ओइबो वाफम कया की मतंगदा वारी सानगनी महांगना लैबाक अदुगी अतै लुचिंगबा कयागसु उंडगनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना भगवान जगन्नाथ की कांगसिंगबगी थौरम यात्रा ngasi लोइसलगनी केंद्र की पोर्ट शिपिंग अमसुंग वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवालना नागालैंड इसिंगी लंबी हेना फगल हनबा थौरांग कयामरम लाउथोख्रे न्यू दिल्ली दे सगुनसे नुमित पांगथोकदबा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह सुबह वांगबा थाकी मिफमदा केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह सभापति ओइगनी अमसुंग अमेरिका की हानगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हौनबी मतुंगिना लैबाक अदुगी राष्ट्रपति की मिखलदा रिपब्लिकन पार्टी की मेरप ओइनबा खनख्रे पाउ लोइजरे